Pozdrav svima i dobrodošli u novi video u kojem ćemo otvarati Konzum Fixize. Fixiz, jel se tako izgovaraju? Da! Zadnji dan Fixiza je bio u Konzumu 5.10. Dan poslije su krenule one Playtime nogometne kartice, tako da mi dosta kasnimo sa ovim otvaranjem. Ukupno imamo 72 paketića Fixiza, pa idemo vidjeti što smo dobili. Naš Crobornik se inače to složio ovako u obliku jednog velikog smajlića, da bude prigodno u tom otvaranju, a ovdje nam je jedna zelena bundeva u duhu Halloweena. Idemo sa otvaranjem. Krećemo. Ajde da vidimo. Ja to nisam baš otvarao. To su znači neki kao smajlići, a? Da. Da vidimo koliko se dobije, jedan jel? Jedan. Aha, koji si ti dobio sad? Ja sam dobio ananas. Ananas. Aha, tu i možemo slagati, bit će ih puno, jel? Da vidimo. Imamo sljedeći. Paketić, 2. Još imamo 72, treba to sad otvoriti sve, a? Aha. A dobro, lakše se otvaraju nego one kartice Playtime. A to samo pokidaj, a? Aha. Da vidimo. I ovdje je lajkić. Aha, to je onaj thumbs up, kao palac gore, jel? Da. Znači, za sad su 2 različita. Idemo treći. Da vidimo. Evo. Idemo Treći treći. je... Treći je srčeko. Srčeka, a? Da. Da. Idemo četvrti. Vidimo. No. Sljedeći je... Sljedeći. What? Ne, finish. Finish. Jedan, Aha, ono kad... Ne vidim. Aha, ovaj trofej neki, a? Kad dođeš na cilj. Kao number 1. Sljedeći... To je, ja mislim, peti. I ovo je... OMG. Aha, oh my god, jel? Da. Nemo kako on izgleda. Aha, oh my god. Oh my god. Vidimo sljedeći. Sljedeći je... Top. Top. Kao gore. Da, na vrh. Znači svi su Sljedeći. za sad različiti. Baš dobro. Ovdje malo viri pa znam koji je. Aha. Znam koji je. Onaj sa vatrometrom, onaj koji kad slavi rođendan je. Mhm. Onaj kad slavi rođendan. Smao sam. Da vidimo. Jel party, jel? Je, smao sam. Aha. Znam tog. Sljedeći... No, sam je pokidao. Da vidimo. I ovo je, ajmo reći, kako se zove? Ajmo reći, kako se to zove? A kao neki cupcake, jel? Kolačić, Da. a? Može biti muffin, ajmo reći. Muffin, može, ajde. To nam je... Ovo je u birthday. Joj, ovo je isti, a? Hoćemo staviti tu, na, kao Aha, da je hoćemo isti. duplići, ajmo duplići ovdje sa strane, a? Ajde, može. Van tog, kao nekog polukruga. Jel se dobije i pizza? Dobije se. Ovo je banane. Banana. To je kao ona u Robloxu, a? Ona, Ja banana. nju, Jel ja voliš? nju imam i u školi. Jel? Da. Da idemo dalje. Nećemo brojati paketiće jer je puno. Znamo da ih je 72. Ovo nemam koji se belja, ajmo reći. Aha, jel tog nemamo, a? Nemamo. Belji se, da. Koliko ih je sada? 10, a? Da. Aha, sad možeš onda Imamo ispod slagati da vidimo sljedeći. baš pa će nam biti lakše zabrojati. Fixies. Ovo je krapra. Donat, a? Da. Krapna. U kudu povjeglamo. Stavi ispod Pa kokosa. šta onda ide blizu? Aha, Tak više. može tako, ajde. Onda ih stane više. Ti si šef.
Sad je jedan koji plače i smije se. Plaće smije se, a to mu je tako nešto jako smiješno da mu suze idu, znaš, od smijeha. Aha. Ili je sretan. To su one suze radosnice. I ovo je Monkey koji broji. Aha, ali nije to medo možda, ha? Pa da, može biti medo. Meni više na medu liči, ha? Ima sljedeći. Sljedeći je, isti. Koji smo dobili? Ovaj koji se vidi. Aha, koji se onak blezi, jel? Da. Znači za sad su samo 2 duplića, ha? Da. Ovo je, isti, rafna. Aha, onaj donat, jel? Da. Da, nju smo imali, možeš imati tamo, znači dupliće. Više nam neće još malo pa stati tu. Kad ih je puno, a? Aha. Ovdje je... Malo se iskrivio, ali isti je. Aha, to je onaj party, jel smo imali? Da je, to je ovaj ovdje tu. Malo se iskrivio, ali dobro, evo popravio sam ga. Sljedeći... Da, još ih možemo dobiti. Ovo je... Ovo što bi to je bilo? muzika kao, da kažemo, nota. Nota, da, kao ono glazba, jel? Da. Aha, odlično. Evo još jedna nam stane. Može, pa ćemo isprazniti onda. Ovdje je 100. Jel imamo taj 100? Nemamo. Aha, nemamo Imamo da. samo MG i pehar jedan. Super. Evo da vidimo koji je sljedeći. Koji je sljedeći? Ajmo pizza. Ovo je... toga mislim nemamo. Nema, da, ovo je, čekaj, sličan je ovome, jel da? Ovo je ko da se šali. Pa je Da. tako šaca. Aha. Sljedeći... Ovo je popcorn. Popcorn, kokice, jeli? Da. Aha, super. Još jedan kojeg nemamo. Idemo dalje da vidimo. Ovo je neki frajer koji sluša. Aha, to je ono kao nešto cool, jel da? Da. Ovo je sigurno njegova ruka, ovaj like. Znači, samo 4 dupla. Sad je... Djetelina sa 4 lista. Da, Ona kao donosi sreću, a? da. Super. Idemo sljedeći. Je, like, isti. Like imamo. Njega smo od drugog dobili tu. Aha. Dobro. Sljedeći. Ovo je ananas. Ananas. Jak smo prvog dobili. Da, opet još jedna. To tamo kad sam ja rekao, znaš, nema duplih i sad se zaredale duple. Ovo je opak, da ga voli, na primjer. Aha, kad je zaljubljen. Da. Da. A tog nisam znao da i taj bude, a? A je što, na primjer, kad je lijepo, pa zato tako. Aha. Da. Ovo je... Koji smo sad? Aha, kačingi. To sam vidio, ja mislim u reklami. Da si i taj dobio. Ja sam isto vidio. Jel da? Ovo je pehar, da. Jel to oko ovaj pehar, čekaj? Aha, trofej, da. Znači to je dupli. Nikako da dobijemo tu picu ili... kaku. O, krafna. Krafna. Još jedna. Joj, to je treća krafna. Da. Da, već imamo takvu duplu. Hoćeš malo sad s ove strane krenuti? Ili ćeš nastaviti niz? Idemo ovako u krug. Aha, može. A opet nota ova. Joj.
Glazba, da, nota. Aha, ovdje ovu. Gdje je odlažemo. A, opet ovaj. A joj, meda. Da. Idemo dalje. Dobro to tebi ide, brzo, a? Smanjuje se. Smanjuje se ta hrpa. Ovo je 100 opet. 100, joj. Duplić. I ovo je jak, tog nemamo. Aha, to su oni mišići, jel? Da. Da, nemamo njega. A valjda ćemo od ovih sviju dobiti još picu, kaku i ne znam koji još se dobije. A, ovo je opet koji se šali. Aha, to je taj isti, da. Joj, sad ti je daleko, a? Moram se sa stolce ustati. Ovo je popcorn. Popcorn, imamo ga, duplić. Hoćemo ti približiti, a? Ne treba. Ovo je zemlja. Zemlja, ili imamo, nemamo? Nemamo, da, planet. Zemlja. A njega ćemo tu gore. Može. Da bude sve isto. Nešto. Ovo je krafna opet. Krafna, 4 krafne. Ajde, bar ćemo se naist, a? Ovo je Evo je, pizza. pizza, nju smo pričekivali. Evo sad idemo u treći red. Aha. Koje nam još voli? Kaka, koja se još dobije, joj. Još neki. Jel ima ono, još neki jel ima onaj isto smajlić, znaš, z, ono Da. kao spavanje. Ovo je opet pizza, tamo. Evo pice, joj, priželjkivali smo je, a vidiš sad, jedna za drugom skoro. Još nam stane 4 ove. Aha. Unutra 4, odnosno. Ovo je poljubac. Poljubac, usne, znači to nismo imali. Što misliš da bi se ove usne slagale sa ovim zaljubljenim smajlićem, ha? Da. Jel da? I srce bi se slagalo. I srce, da, joj, da, i srce imamo, bravo. Opet djetelina. Opet djetelina sa 4 lista. Aha, imamo je, da. Još stanaju 3, 4. 3, 4, tako stane. Opet ovaj. Opet medo, ha? Da. To je treći medo. Evo ih stane puno. Ovo je popcorn opet. Popcorn, da. Isto ga već imamo. I u duplićima, jel da? Da. Još ih stane dosta. Ovo je isti. Ove gore. Aha, ovaj je... Joj, kak smo rekli? Muffin. Muffin, da. Ovo je z. A to je onaj što smo govorili, jel da? Da, Kad ide na spavanje, a? da. Z, da. Još da imamo samo z, onda bi to se Jel ima i shvatalo. posebno z, jel? Mislim da ima. Aha. Trebalo bi možda. Ovo su zvijezde. Zvijezde nemamo, jel da? Da. Zvijezdice, da, 3 zvijezdice. Još jedna stane. Može. I to je opet ovaj isti u prvom redu. Aha, ovaj što se blezi sa jezikom, a? Da. Dobro. Evo ga, idemo sljedeći. Sljedeći. Da vidimo. Joj, taj nemamo. Čokolada.
to je čokolada, a? Da. Bravo. Sljedeći. Evo ispao. Ovaj neki. Ni ovaj nemamo, aha. Da. Koji se mazi nešto. Ođe zagrlic. Da. Baš ono izgleda sretno, a? Da. Sljedeći. Je isto OMG. Oh my god. Oh my god, dobili smo oh my god opet. A? Ne. Joj, ti si unutra ubacio. Gdje je sad? Evo Idemo ga. dalje. Izvadio sam toga, pa sam stavio oko duplića. Aha. Da vidimo. Sljedeći je opet ovaj. Joj, taj cool. Frajer, a? Duplić. Sljedeći. Sljedeći. Ovaj koji se šali. Aha, joj, taj imamo. Aj možeš kaku dobiti, na primjer. Što kažeš? Aj možeš kaku još jednog. Sjećam se da imaš jednog isto ovak Da, nešto. ima onaj neki poni, neki, kako se zove? Da, ima jednorog. Unicorn, da, Da. unicorn. Ovo je 100 opet. 100, da, njega imamo. Bara, znam se u svakoj ovoj dobija 1000. Ajme. Lubenica. Lubenicu nismo dosad, ha? Da. Ne, lubenica. Bravo. Sljedeći. Trebali bi u ovu dobiti kaku nekad. A morali bi, da. Ovo opet ovaj stavio. Aha, ovaj što party, jel da? Da. Znači, party imamo. To je ono kad je rođendanska zabava, proslava ili tako nešto. Uj, O, zemlja. ispade. Zemlju znam da smo ovdje negdje stavili. Da, Aha. dobro smo ovo. Dobro. Jesi se umorio već, a? Ne. Naporno je to. A brzo, zašto ja brzo otvaram? Da. A čokolada? A, čokolada. Imamo već. Čokoladica. Dobro, nije ih još puno ostalo, aha. Ajmo Ovdje- kaka. Pusa. Pusu imamo, da. Pusa je ovdje. Ajmo ovo na sljedećem kaku. Ajde, kaka. Kao ona igrač kaka. Da, onaj Od nekadašnji, prije, da. iz Brazila, jel da? Da. Da. A, top. Gore. Top. To the top. Znači to to the top imamo. Da vidimo sljedeća. Pixies. Kartice smo ili... Ovaj koji spava. A, joj, tog imamo. Taj Da. spava i ovdje već. Dobro. Idemo dalje. Pixies. A, to je pehar. Pehar, joj, pehar smo ovdje još na početku dobili. Od OMG i srca smo dobili Aha. pehar. Evo ga, kaka. Kaka, evo, tražili smo kaku. Kako se smije. Aha. Joj, kaka, evo. Kaka i OMG se slaže. Aha, oh my god, a? Da, kad neko kaže kako si se to kako, kaka je to kaka. Da. Ko se smije. Ovo je isto ovaj koji plaće i smije se. A joj, da. Njega već imamo ovdje. Evo nestane više. 31, treba ih 36 biti. Da. Znači 5 komada još fali. Dobro, vidimo. Čekaj. Koji tražimo? Onaj Vatru tražimo unicorn, krušku krušku, i unicorn, štreber. Da. a onaj smajlić sa naočalama. Da. E, to sam vidio isto u reklami. Ovo je vatra. Vatra, to! Znači to je 32. Još nam fale 4 komada, joj, Ja, samo da va- ne budu duplići ovdje. Kako bi moćno bilo da dobijemo sve. Popcorn. Popcorn, ja imamo. Ajmo još u ove, koliko ih je već, još te
Ona fale. Da. A opet Joj, ovaj, ne. Imamo full frajer. Ofu. Malo ih je još ostalo. Ajmo još u ove nekoliko dobiti sve te nove. Da, 4 fali Ajmo samo. štreber. Ne, zvijezde. Zvijezdicu imamo, Zvijezdicu imamo. Ovo su svi taman, znači ajmo štreber. Ajmo štrebera. Ajmo onaj sa naočalama. Vatra. Opet. Taman kad smo ju tražili. Da, kad smo i dobili. Pomago je. Oh my god. Imamo večera pomago. Oh my god, evo da ti malo približim, da ti je bliže. Još 4, a? Au. To bi trebalo biti 4. 100, ponovno. 100 podcrtano. Aha. Ajmo nove još 3. A unicorn, od 72 kartice da nema nijedan unicorn, to me čudi. Ja, nije unicorn, možda. Nije, a? Nije. Štreber! Jel? Onaj sa naočalama. Štreber! Napokon! Uj. Samo da 2 sad fale, taban. Znači, evo unicorn. Vidim ko neki rog. A da, Da! rog, ali rog ova kapa. Ovaj Sad ako party. bude jedan novi sve, nećemo sve imat. Aha, a da, 3 samo fale, a nema veze. Ne, 2 fale. Ja mislim da 3, tu bi trebalo biti Zvijezde, 33. evo, gotovo je Ne, zvijezde. da. Zvijezda, a? Da. Aha. Ajde da vidimo onda koliko smo, 33 smo ih onda dobili, a? Da. Ajde sad samo još jednom pročitaj po redu koje smo dobili, znači od pice kreni. Pizza. Dobili smo ovu zemlju, Aha, ananas, like, srce, pehar, OMG, oh my god. top gore, rođendan, ovaj kak se muffin, banana, ovaj koji se blezi, krafna, ovaj koji, da kažemo, smije Aha. se, Da, suze mu idu od... ovaj broji, Aha. nota, 100, šali, popcorn, frajer, 194 lista, lijepo, Da, ovaj je zaljubljen. ovo je Kačing. kačing, ovo je mišić, ovo je pusa, usna, ovo je spava, ovo su zvijezde, čokolada, grli, lubenica, kaka koja se smije i vatra i ovaj štreber Treba koji smajlića. ima 2 zuba. 2 zuba. Aha, to je stvarno. I ljudi, to je sve što se tiče današnjeg videa i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!